President ka Giant Hill Stock Owners Association GHTOA biang shwashla ulapun painia kala ya uma balan thubru but ong ba uma thubru umpat bit penlong nongelam but udai ubriu ubayaro dalade yalade uma biang shwashla ulakin tho yakani hadin ka jingsha kinno ha uma balan thubru ba udai u agent jongki company do bilan ki badan hakathan East Giant ya ki karkhana penmi do bilat ki sedang banwan trekam shepo rilum jaintia na do snam arjar iway hadu arjar rio shaneng Hendrik A kaba uma balan thubru ulale na ki karkhana ki badan menta pratli he is jaintia kumba ulakam ba ula julong president ka GHTOA khatsan snam kentho uma biang shwashla Nigli yung presiden yung GHTOA Giant Hill Stock Owners Association mabian cuacala kwa pecat nana kwa sopret kini kubor sepi gi nong song snong yung state Meghalaya yung ta hejing ito ugani kwa chak kan no ho ma balan tubru kam yo tunin miet imiet udah pemi kini gi kubor yang support social media wa dekan kan no yung kau presiden yung ni sen ta iwi kentian wada ong u biang chua chalai ngam to de khot yang ga sen GHTOA ong wi nga de register po sen yang os khet ngam ye ulan ye register de register tangwa renew men em renew jumut mentu nga de ga register ge kriong nga anka nga hajing yo le por jau em ke por kut ka em ke por sedang go lem renew re ijo kut jau yop ki kot slai dekat dekam te ol ni ke por tu kut renew penteme ye kinong kit kam dep ipumi kubor sport social media kama sanan rusngi hadin pan extend ki rekod yongento pan ki rekod yong anggima moy mo extend pi to emi security dan amateur bar yung state yung tu por biang is kamwa nrusngi dekat dekam te chino pengwir nar wi por wa deman no chitu ya tam ke por wa renew kam bi hodo ne ong nga to dekat yung wa ambar tu sen te ye register ang untuk register bon ha perlu register hagu tu por register ngarang kumo ba karus dang is Giant Hill umi ni to got GHTOA ikiman be mandemi ki is Giant hidu por dang nga ba register ge mandemi ki ang ma im hamcha per idemi la jar ke yung tu demi tengah sa pediang higa jing layang yung ki to hari por khut renew hilem wanu se udang kwa i join ngadri renew nang kanu kamu cerita ngadep register na kini imye ya pedeng ba iklamker kam constitution imye le kete udah khot em renew em do man de khot kete to ko wanang kong klamunin ta aku ong uni ubru to persa sen man de khut site de MT sudah em yekret lang ngam jo persa igi sen ginu gisen na digi NGO digi sen ba lang li sen man be di sen cenrang digi sen kenthai digi sen celat samla ngam jo percha si yung gibro chiyung ilem cha kun tho gibro nga chigwi tuan gi sen lem jo percha nga nang kemo be por ye khi ga MC tuda ni khi gi sen go fer ngam jo percha jo snya bi percha jo mi percha jo em nang ki ketian to percha again no kami di kentian pemi ma balen ngam em snya so liu am ta ko le klamo ong new biang chua chla to man agent ke company kamu agent company i company nga em lena denar kam ong ten hindi njo him jo kyu nga i go to bentaw yo kete yo kun gum to bentaw yo i njo dewai kani go ki yo bentai liki yo bentai di kani go debok kota government wa ka doro debok government i kete jo ito kam company upaman agent nga po company ngam ye pude ngam jo man agent ko company ma balen no sa to gi am ta yiga ong kani ka dor phatangka ku yaki de MC tu dah ngaktif yo support social media untuk yo untuk opat yaki kende tangka do buram
do buram jar ke sen em yiki kende ka tadem na manda yo em ti daga ong ukam upiang selaga nga on pi ba ngam em ukama kani ke dor I legasen yang I JSTOA em kini ke wiga memorandum wali bo I so deputy chief minister em buram I wa in charge yang transportation yang transport umas nya balang dhar I em kini ke memorandum li bo wagtrik I em hini ong I osar nya ba pen he dor ni I ne ba I ne ke por ku ke bai diesel ku ke bai tayar ku ke nugi benta ki mar ki benta hajing to u ke ke ba yong ke kri motorong I ta wagtrik lang em ni wagtrik lang em ni khat praterik sorry khat arterik upnai agos hajar arpusan kenik memorandum libo oi how deputy chief minister ma balang dhar dah hidu por dang jubab u minister I ongu ma hilem bikre lang pi ku isjentio pi wato wa manda yo pi kita daupan gi tekwa arka u pembun ti sibit tekut lang yo to lang e pi na haiti por snaga ga JEC dau buram yo magerchan waga tiam guyong o manda khut ga jing lang ki ai buram wi nga gi ba sama khut mi wato gani to jing mento yong i gi bo kam trop te hani por ngam em kam ga gani ga prat kam em kam ga tekende tengka tang ile lai luti bhaga ile api gni tarik walai luti ga hapo minister em buram I khat atrik na pra hajar arbotan lai ga tas nyau kemen yo lem yo ikendele tang dekui han mo yo nyau pial ikut iku mo yo pra pial iku mo yo kendele sambawra tang u kenno u ongu kamu ga ngam em kamaga tang iluti ile iwala luti chuaga mboy kene yete mboy ang boromite tang ilem em klikti iu kresen ile la luti ini kam ta sugubi umabalian ojo akiro odo oyo delade Oma hamjo akam gutuma nga erio firme ang migam tuma hamjo per ne ba ule ijo kamere ukre senile kamte jo penro ere tengah gwi gwa benci piu pai ba obono lang he por wan ga company chini japo iscente hel ke star simen usnem gi wan ga hajar iwi pekre kam ga usna simen upami mar hajar san top sam simen hajar les tangguban hopeng krek kami ka hajar nru dalmia simen hajar rus tangguban pekrek kami ka hajar sos tangguban pekrek kami ka hajar nru JUD simen hajar san pekrek kami ka hajar pra ter kini company ku MIT kate kamwa pratli tengah kamai tip yang nga hagudu por wan gini company sete nga kemo ma balan tubru man presiden wakini kisnam yo one company sete olm to o kam gini gidaw hile uma balan hile mengklam hudu por sedang gu pencong plan sete hudu por rupano cipat trok singi igador kate damukion bai pokat ni kamong building oi por sna chimala kate kwa te san mala kate mkit ke pai ba kanai pe kini miss krai por manela mun mabulen ai por sugi factory stang company gi wo fair gu em chete chi is jaintia hill do ke star cement top jam ter dalmia ter tengah tipu tu por wan gini factory site po cement plan cha is jaintia hill yong i chete wa da kemo ba auto ma balen tubro man presiden ojo ongule onga khasan snem so hagniga kam presiden yong ni sen JSTOA os khit ketem yeulen manager khit tanga gijing yo yonga yo no yela mu ko ni em man fit hile wo ongam te he por one day company site hile yo company thit kri si buntli kamu yo star cement thit kri buntli kamu yo gini dal gini company ko fair yo thit kri buntli hile ambo kota isu tu por gitre lokal gitre muluk chini to kam yo gloding kama san paut li singi nenru paut li singi alis MR le paulem fair nil be tu por kada kam te duk auri kat ni kena pi gini jing clear to clear no yela ma chedian kada kam te nga kau ni bro nga em pai uga ke chon kham tam kilgwe ki do wan chikmat ta kada kam te kini jing tho bri yang il por nga yo clear isnak to mi kila o ba ha tu por makhuru nga yo o kam no yelam yemi ba percha chua chong plan chete to ong se le pai ba ni company wang chete kam kinang bo trok to yo pentai kit ba
uyuk bentai wici benta hon kat ibor wacak galad i ujam galad i dekat degam te o ngayo o sto man ijan company gitu por hile uyuk sung ibo gari te tu por po hi isan dedep tem ye dedep i tho de sain te hi kate cham chi tong bi tang ka te le er klik ti er thi sngi i kate dang lai luk ti bi jikman wa kamnu punsuk ya para bo gari bo motor ini ketian ek boleh piorok ceblok nga diu berom nga mi jikman yo o yigitu gijing kelam yo ma balen hen sia sngi kelam ban se kloy o mi jikman do ye kelam ngal snyau kawya penuin kecak ciketen argeten te hejoi por tip i kamo de kelam ma balen nga ongu nga demano kasan snem kau presiden hagen geseng kewakat ni Henry ongule kasan snem man kau presiden ngam em kata kejing pelut mem kata kejing sai mem kata kejing ya chair negi driver negi milik truk ko fair te joi por nga hatip yo nga kau man katele o man u presiden yong ujaj bru ui dei benta keim kayap haitai po factory semen ke kau man kate itip hai to mabelen to man u presiden yong ka transport dah ha kejing sekiat kat uni ubru wada dodok dusnam yong i woman para kasi para penar wada yo upsia haitai hapo yong gi transport haitai de tipi te transport de bonduk de kar kino pelai te kado gam te hajis kiat de to usuk bah i ulai to donang te kejing pelut handai nga sa perdem kenjek ni bentai wo ong u nga ukta o naga paisa fai ba handai itip i kat kauman kat lespa hagchkeri de cha a i kam u presiden yong ki transport haitai hapo lom chnong haitai te kado gap te ngasnyau kwa okuli khajak hejing to ogani kani le man ko kejing sai man ko kejing pan kejing chimboisa na i upai ba te doi ni kinten khajak kulai subon